Herkese selamlar. Bugünkü videomuz atasözleri yani الأمثال الشعبية التركية وما يقابلها بالعربي. Hadi bakalım. Kanaat tükenmez hazinedir. Yani el-kana'a kenzun la yefne. Meyveli ağaçı taşlarlar. Yani الشجرة المثمرة بتحدفها الناس بالحجارة. Eskisi olmayan yenisi olmaz. Yani اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. Vakit nakittir. Yani الوقت من ذهب. Bugün bana ise yarın sana. Yani النهارده عندي بكره عندك. Kalıp kalpı karşıdır. Yani القلوب عند بعضها. İyi dost kara günde belli olur. Yani الصديق الجيد بيبان في وقت الشدة. Arkadaşlar bugün bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.